Dobroveče, moje ime je Mina Ignjatović, a moj dragi gost je Milan Jovanović, urednik izdavačke kuće Darkwood. Milane, dobroveče. Dobroveče. Večeras pričamo o mangama. Kao što možda znate, Darkwood je nedavno počeo da izdaje japanske stripove, pa Milane, možeš li da mi kažeš koje stripove Darkwood izdaje? Ovako, mi smo krenuli 2013. u priču sa mangama, ali to traje dosta duže. Mi smo nekako, od kad smo ušli u izdavačke vode, pokušavali da dođemo do nekih manga naslova i to je negde i tema cele ove naše priče, zašto baš mange i šta je to što razlikuje mange i zbog čega mange na našem tržištu. U onom periodu od tih nekih 15 godina dok, kako se zove, dok smo bili pod sankcijama i dok strip izdavaštvo nije funkcionisalo, mi smo izgubili pa jedno 10-15 generacija nekih novih klinaca koji bi nastavili tradiciju čitanja, skupljanja stripova, a posle toga i crtanja, kako se zove, da bismo oživjeli ponovo to što se desilo. Nije bilo dovoljno da izdajemo stripove koji su bili izdavani pre tog perioda. Znači, stripovi koji su postojali do 95. na našem tržištu jednostavno su umeđu vremenu postali arhaični za nove generacije i mi smo se suočili s time da neke stvari koje smo mi smatrali u svoje vreme progresivnim, znači tamo krajem 80-ih i početkom 90-ih, kada je recimo Dylan Dog krenuo iz Sergio Bonelli editore, kako se zove, izdavačke kuće, da izlazi u dnevnikovom izdanju. To je u ono vreme bilo izuzetno napredno štivo i nešto što dotle nismo imali na taj način, makar u pulp literaturi, koja je namenjena nekoj najširoj publici. Umeđu vremenu su čak i takvi naslovi postali arhaični za neke nove klinice. Onda smo mi tražili koji je to način na koji ćemo da uvedemo nove klinice u svet stripa. Naravno, svako ko je pratio strip i u tom periodu 90-ih i 2000-ih mogao je da vidi da je ono što se desilo na celom svetskom tržištu nešto ranije u Americi, početkom 90-ih u Evropi, jedan potpuni bum japanskog stripa, odnosno mangi. Manga je inače termin koji Japanci koriste za strip konkretno, dok svuda u svetu manga se koristi kao termin koji označava isključivo japanski strip. Nešto slično kao bande desine i francuski strip. Umeđu vremenu, dok smo mi spavali, Evropa je početkom 90-ih krenula da izdaje japanske stripove i tokom te dekade i polovinom početka 2000-ih izdani su gotovo svi relevantni naslovi na engleskom jeziku i na mnogim drugim evropskim jezicima i klinci su se umeđu vremenu navukli na tu priču, da kažem kolokvijalno, zato što je to nešto što je bilo favorizovano kroz franšize, kroz anime serijale, kroz majice, figurice, sve ono što ide uz to i ono što su oni prosto konzumirali i sve je postojalo od albuma sa sličicama do figurica, samo nije postojalo ono od čega je sve krenulo kada su neki fenomeni japanski u pitanju, a to je konkretno strip. Mi smo hteli da krenemo sa nekim od najpoznatijih naslova i uspeli smo 2013. da dođemo do Naruto i One Piece-a, znači to su u tom periodu bile nešto što se samo u Japanu prodaje u preko 2 miliona primjeraka, a recimo u Evropi je u zadnjih 20 godina zauzima polovinu nekog komercijalnog tržišta stripa. One Piece je recimo ove godine ušao čak i u Guinnessovu knjigu rekorda kao najprodavaniji strip pojedinačni, znači jedna sveska One Piece-a koja je prodata u nešto preko 2 miliona primjeraka. Da bismo došli do tih prava, to je bila čitava jedna epska priča, pošto i uopšte nije teško, nije lako doći do prava za nešto što se prodaje zemljama koje isključivo imaju tržište od 30 miliona ili više ljudi. Tako da je dosta dugo su trajali ti pregovori, inače bi to ranije bilo pokrenuto uporedo sa nekim ostalim Darkwoodovim programima. Kada smo krenuli, suočili smo se najzad sa time da kupci stripova, pošto Darkwood, kao što većina ljudi zna, je osim što je izdavačka kuća i knjižara, stripoteka, suočili smo se posle dugo vremena sa time da imamo svake nedelje
odnosno svakodnevno dosta dece koja su nekog uzrasta od 6-7 godina kad nauče da čitaju, pa do 16, 17, 18 godina koji dolaze i počinju da kupuju stripove. Dotle je bilo 2-3 dece, nedeljno je bio nešto čemu smo se radovali. Prošle nedelje je bio festival u Leskovcu na kojem je bila jedna zanimljiva tema, pričalo se o krizi u francuskom stripu i Čaba Kopecki, čovjek koga mnogi ovde znaju, koji je agent i koji je pomogao mnogim našim autorima da izađu na francusko tržište, je rekao da manga po njegovom mišljenju je nešto sasvim drugo od ovoga što mi tretiramo kao evropski strip i da nije siguran koliko je to zato što to dve različite publike, koliko je to pravi put, ali ja sam nešto razmišljao baš zadnjih dana kad smo se dogovorili koja će biti tema naše tribine i pričao sam sa svojim roditeljima koji su sada u penziji, već su u 7. deceniji ozbiljno, koji su to stripovi s kojima su oni krenuli da ulaze u sve devete umetnosti. Moja majka je čitala Flasha Gordona, moj otac je čitao Umpak Paha, nešto kasnije Oko Bila, znači ona izdanja Panorame koja su izlazila još od ranih 50-ih, pa se kasnije nastavila u stripoteci. Ja kad sam krenuo da čitam stripove, nekih 30 godina kasnije, i moja generacija, znači ljudi rođeni tokom 70-ih i početkom 80-ih, mi smo kretali sa naravno Walt Disneyevim stripovima koji imaju neku dugu tradiciju već poluvekovnu na ovim prostorima, kroz Mikija Alana i Mikija Zabavnik i mnogo dužu ako uzmemo Politikin Zabavnik još i pre Drugog svjetskog rata. Dakle, nismo kretali sa istim stvarima, ali smo dolazili vremenom do istih stvari. Moja generacija je čitala Disneyeve stripove pa polako prelazila na Bonelli koji je u to vreme, znači to je takav je duh vremena bio, u to vreme je Bonelli bio nešto što je bilo prijemčivo ljudima deci koja idu u osnovnu školu ili početak srednje škole i ti stripovi su bili neki most prema nečemu što danas nazivamo, što uopšte nazivamo ozbiljnijim stripom u smislu da nije samo nešto što teži komercijalnoj isplativosti, nego najpre umetničkom izrazu. I zato je važno da na bilo koji način danas uvedemo te klince u svet stripa, jer od tih klinaca koji su 70-ih, 80-ih i 90-ih čitali Bonelli produkciju, Lulo Magnusu i Zlatnoj seriji, koji svi znamo da su imali nekada tiraže i 80, 90, 100 i više od 100.000 primeraka, jako mali procenat je vremenom došao dotle da čita stripove Serđa Topija, Dina Batalje, Huga Prata, Munjoza i Sampaja, Carlosa Trilja, znači te neke velikane devete umetnosti su retki domašini. Tako da moramo se suočiti s time da strip kao zabava će uvek postojati i bit će namenjen jednom mnogo širem broju ljudi, kao u ostalom i film, kao neki puki eskapizam, što imamo gomilu blockbustera svake godine, a vrlo malo filmova koji će ostati za sva vremena. Tako i sa stripom. I ono što mi duboko verujemo, Darko kao izdavačka kuća i cela redakcija, je da kod nas to tržište je manje podeljeno i prosto mi vidimo da ti klinci koji se danas hvataju za mange, dok čekaju sledeći broj da izađe, hvataju se za, recimo, neke Marvel stripove, američke, zatim za jedan određeni deo Bonelli produkcije, kao što su Orfani, koje je prošle godine Roberto Riccioni promovisao u Nišu, ili na primer, Gea od Luke Enoha, koji imaju taj vizuelni izraz koji je vrlo blizak ili manga stilu crtanja japanskom, ili ima neku dinamiku videoigara i tih savremenih superherojskih filmova. Tako da oni polako ulaze u taj svet i 1% njih će sigurno za 10 ili 5 ili 15 godina doći do remek dela devete umetnosti, zainteresovati se strip i nadamo se jednog dana naslediti nas ne samo u organizovanju festivala, u izdavaštvu, već da će iz te generacije izaći jedan broj crtača koji će biti dostojni naslednici naših domaćih crtača koji su daleko popularniji van granica Srbije nego što su unutar same Srbije.
Dobro, i sam si rekao da je gotovo 15 generacija odrastalo bez stripa na ovim prostorima i da je cilj Darku da zapravo da klince približi najpre mangama, pa preko mangi i ostalim strip školama. Šta Darkud konkretno radi na tom planu? Znamo da postoje neki popusti, ali može da nam objasniš kako to funkcioniše? Pa eto, mi da bismo konkretno kad su mangi u pitanju, to je isto jako zanimljiva priča. Mangi kod nas na kioscima koštaju 390 dinara, iako po opremi ne zaostaju ni u čemu za svetskim izdanjima. Izdanja stranih izdavača na engleskom koštaju od 12 do 15 evra. Znači, mi na kioscima distribuiramo to po ceni od između 3 i 3,5 evra. Mi smo potpuno svesni da je to za današnju decu u Srbiji velika cena i da bismo nekako uspeli da to ublažimo, da amortizujemo, uveli smo od početka đački popust koji bi bio lišen taman troškova distribucije, pa tako svako ko u Darku knjižarama kupuje mangije, a mlađi je od 18 godina, plaća ih 195 dinara. To je cena koja je za tu vrstu opreme, za prevod sa japanskog jezika, nešto na što smo izuzetno ponosni i što svakako privlači veći broj mladih da se uključe u kupovinu i čitanje stripa. Jako je važno da se kaže to da je iz vizure kupca, to je na kiosku 390 dinara skupo. Iz vizure vlasnika licence, a to su najveće izdavačke kuće u Japanu, koje po svojim godišnjim prometima spadaju u najveće izdavačke kuće na svetu, ravne Marvelu, DC-u i mislim francuske izdavačke kuće sad već debelo zaostaju za tim prometima, a to su Shogakukan, Shueisha i Kodansha, čije mi stripove izdajemo. Kada su čuli da mi planiramo da na kioscima cena stripova bude 3,5 evra, njihova prva reakcija je bila vi podcenjujete naše autore. Jel može to makar 5 evra da bude ili 5,5? Da smo mi kroz te pregovore se trudili da im objasnimo da je 3,5 evra jako puno za kioski izdanje u Srbiji i da prosto je, ali oni nemaju prosto osjećaj za to da koliko mi skromno živimo spram tih razvijenih zapadnih zemalja. Ali kada su došli već prve godine na sajam knjiga u Beogradu, kada smo mi izbacili svoje prve mange, prvi broj Naruto, One Piece i Uzumakija, bili su izuzetno zadovoljni našim izdanjima, bili su oduševljeni posećenošću jednog sajma knjiga, jer ja mogu samo da pretpostavljam šta su oni očekivali da će dobiti u Srbiji, a onda su dobili jedan sajam koji traje 8 dana, koji ima posetu od oko 200.000 ljudi i da ima jako puno dece, da ima stotine izdavača i 1000 novih izdanja svake godine. I kada su to videli, onda su shvatili da je ona druga strana koju oni vole da favorizuju, pored naravno komercijalne dobiti, a to je promocija japanske kulture, nešto s čim ovde treba nastupati. I to je zapravo i razlog zašto smo mi uspeli da dođemo do tih naslova. Kažem, polako klinci ulaze u svet stripa, mi se trudimo da tim cenama koje će biti što niže, a za neki kvalitet koji neće opadati, im ponudimo i neke druge škole stripa, one na koje smo mi već odavno navikli, koje imaju tradiciju u Srbiji između 50 i skoro 100 godina, pa tako bisere francuskog savremenog stripa uz neke klasike objavljujemo u Perlama i Karuselima, u Perlama zajedno s Marketprintom, zatim neke klasike kao što je Torgal ili Mebius u saradnji sa čarovnom knjigom. Znači, zajedno funkcionišemo, zajedno pravimo tu neku priču. Perle, na primer, to je francuski album koji na 60-ak strana, na A4 formatu u koloru, koji u pretplati košta 390 dinara. To je isto znači 3,5 evra. To je nevjerovatno. Evo, ljudi ovde koji su u publici znaju koliko otprilike košta jedan francuski album bilo gde u svetu. Znači, kako se pređe granica naše zemlje, kažite mi da li postoji neka zemlja u kojoj može da se kupi francuski album preveden sa dobrim prevodiocima, dizajniran sa dobrim dizajnerima, urađen u dobrim štamparijama za tu cenu. Znači, mislimo da je taj način dobar i to se pokazuje kao dobar način, jer mi uspevamo za sada da opstajemo sa tim tiražima koji su danas izgledaju smešno sprem nekadašnjih. To su tiraži koji su uglavnom 1000 primeraka. Na mangama su veći. Ali tiraži od 1000 ili 1500 primeraka su smešni za period, za ono zlatno doba izdavaštva od 45. do 85. 90. godine.
Ali za ono što se dešava u regionu, koji je pretrpeo sličnu situaciju kao Srbija, ali nešto blažu, Srbija je imala tu najgore iskustvo, jer je imala sankcije, čak je i Walt Disney stavio sankcije 93. 4. na svoje stripove, mi smo uspeli da opstanemo sa tiražima od 1000, koji znači i izvoze se u te zemlje, i da polako težimo tome da se ti tiraži šire, jer u suprotnom, ako se zatvorimo u kolekcionarske krugove od 500 primjeraka, onda ćemo se zatvoriti u ovakve sobe u kojima će po nas 10, 20, 30 pričati još 20, 30, 40 godina koliko budemo živi i posle toga kraj ćao, doviđenja, izdavaštva u Srbiji više nema. Da bi se nešto tu promenilo, jedini način koji mi vidimo u ovom trenutku je manga, uz mangu promovisanje nekih komercijalnih naslova kao što su, evo sad, na primjer, Marvelovi Avengersi bili aktualni u bioskopu, mi smo u saradnji sa Cineplex bioskopima napravili jednu akciju da uz neke ogromne popuste ljudi mogu da kupuju Avengers stripove koje smo mi umeđu vremenu objavili i tako oni polako ulaze prvo u američki superherojski strip. Neki od njih će naravno ostati zauvek zatvoreni u mangama i američkom superherojskom stripu, kao što su nekadašnje generacije masovno ostale zarobljene u Bonelli produkciji, pa mi čujemo danas od ljudi koji imaju 50 ili 60 godina da kažu, pa znaš, ali Black ili Mark, to je glupo. Pa jeste glupo ako imaš više od 40 godina. Mislim, za tebe je glupo. Glupo je što ti pričaš o tome. Tako isto, nadamo se, i to je vrlo osnovana nada, prosto zato što ko čita? Čitaju deca koja imaju potrebu za čitanjem. Znači, deca koja će čitati i nešto drugo. Jedan broj njih će vremenom krenuti u nešto drugo. Eto, to je tako. Hvala ti, kad smo kod promocije i širenja čitalačke publike, bio si na japanizmu nedavno i ti i ja smo govorili o atmosferi i o tim novim klincima. Jel primećaš možda sličnosti i razlike između toga kako je tvoja generacija, moja generacija, pa sad njihova generacija reagovala na stripove? Apsolutno, kad se uporedi godište koje danas kupuje mangi i godište, znači kad se prebacim u period kad sam ja bio tih godina, to izgleda isto tako. Znači, uopšte nam nije bilo bitno da li strip ima naslovnu stranu. Bilo je bitno ono što je unutra. Umeđu vremenu se strip izdavaštvo pretvorilo u to da imamo tiraže od 300 do 500 primeraka koji izgledaju kao da su koričeni zlatom i služe samo da se kupe i ostave na policu i da ih niko ne čita. I znam mnogi ljude koji ne daju svoji deci da prelistavaju njihove stripove. Za to postoji verovatno i neka F-dijagnoza, ali to je neka druga priča. Klinci hoće da čitaju, ono što sebi mogu da priušte, to sigurno kupuju, bez obzira na trend elektronske piraterije, tableta koji su jeftini, mangi koje mogu i svih drugih stripova koji mogu i domaćih stripova koji mogu, domaćih izdavača i domaćih autora, da se skinu maltene sa interneta u roku od mesec dana. Uprkos tome, onaj koji voli knjigu, to se nekako očigledno u određenom meri je Pelcer prošao do tih današnjih generacija. Pomenulo si japanizam. Japanizam se održava uporedo sa ovim festivalom. I sad, pošto ja učestvujem na oba ta festivala, meni je jako interesantno da poredim publiku. Ovo je festival koji je posvećen stripu koji je, kakav smo svi mi nekad voleli, i znači onim pravim vrednostima u stripu do kojih se nadamo da ćemo dovesti one koji danas dolaze na japanizam. Japanizam je mnogo više od stripa. To je jedan ozbiljan festival, već 6-7 godina, znači okuplja dnevno oko 1500 klinaca, ali jako je važno to da mi iz godine u godinu imamo sve veću prodaju stripova. I ne samo mangi. Znači, dolazimo do ovoga o čemu sam pričao sve vreme, da novi klinci ulaze polako u sve stripa. Paralele mogu da se izvuku u toliko što, kažem, mnogo im je bitnija suština nego forma. Neviđeno su radoznali i stalno svake godine kada imam tribinu u Domu omladine bude 200 klinaca i to su neki novi, sad kažem stalno, to je zadnje 2-3 godine, ali to su neki novi klinci koje ja dotle nisam viđao u Darkwoodu, nisam viđao na našim štandovima. Znači, konstantno imamo priliv, sad, taj priliv treba da se održi, naravno, da bi se taj priliv novih snaga održao, to ne možemo mi izdavači i autori sami da uradimo, tu mora i država naravno da učestvuje, ali to je sad već neka druga priča, da ne idem posle ovih optimističnih pogleda u neke pesimistične.
Dobro, da nastavimo u optimističnom duhu, kakvi su budući planovi Darkwood-a? Pa Darkwood kreće onako kako je i krenuo od 2000-te, znači nastavlja u stvari mi smo 2010, 2011, 2012 hvatali zalet, a onda smo kao onaj od Končalovskog, onaj pomahnitali voz, znači gde nema kočnice, krenuli da radimo, evo ovo će biti 3. godina gde ćemo imati skoro 100 izdanja u toku godine i tu su pokrivene, znači osim japanskog stripa o kom sada pričamo, italijanska Bonelli produkcija, francuski BD, američki strip, bilo da je superherojski, bilo da je ona DC-a Vertigo franšiza ili nešto što radi Image. Znači, bukvalno sve ono što je aktualno u svetu, uz pokušaje konstantno da pomalo ubacimo tu i nešto domaćeg stripa, iako smo svi koji izdavači potpuno svesni da je to uvek ovde jako rizično, neke tendencije se i tu polako menjaju, tako da ja mislim da će vremenom, ako se poveća broj ljudi mladih koji uopšte čitaju strip, poveća će se i mogućnost da se domaći strip izdaje pod logotipima domaćih izdavača. Do kraja ove godine, znači, završavamo skoro u celosti, nešto će preteći u sledeću godinu ugovor sa DC-em, znači bit će gotov Sandman, sledeće godine i Propovednik, imamo novi ugovor s Marvelom koji je delimično koncipiran tako da podiđe publici koja voli ekranizacije filmova, a da uz to im se ponudi i ono što je najkvalitetnije od Marvelovih stripova, kao što smo prošle godine recimo uradili i pretprošle sa 2 knjige Srebrnog letača, gde smo objedinili najbolje priče koje taj junak ima u svojoj višedecenijskoj istoriji. Isto važi i za Batmana iz DC-a, tako da biće novih ugovora sa Amerikancima. Što se tiče Japanaca, trenutno guramo ovo što jeste. Uvijek će biti tih nekih iznenađenja, kao što smo prošle godine objavili 2 albuma Dina Batalje, koje na moju veliku žalost se prodaju daleko slabije nego neki drugi komercijalni naslovi, ali zahvaljujući tim komercijalnim naslovima možemo finansirati objavljivanje Legionara ili Čoveka iz Nove Engleske. Tako će ove godine biti objavljen Omnibus Serđa Topija, koji sabira integral kolekcionara. Znači, to je 5 albuma, jedini njegov serijalizovan junak. Nastavljamo saradnju sa Čarobnom knjigom, evo izašla je 2. knjiga Torgala, do kraja ove godine biće 5, do kraja ove godine biće završen ceo ovaj ran Alana Mura, Stvorenja iz močvare, znači još 3 knjige. Do kraja ove godine bi trebalo da budu i još 2 knjige Mebiusa minimum. Jedna od te 2 će biti Hermetička garaža, konačno u onom formatu u kom treba da bude, sa svim pratećim materijalima i tekstovima. Tako da, bacamo se na sve frontove, pa dok ili voz ne udari u neki zid ili dok ne poletimo. Hvala Milane, jel postoji možda još nešto što bi želeo da dodaš, a ja te nisam pitala? Ništa, osim da sam srećan što u Kragujevac postoji evo već koju 5. 6. godinu i da se nadam da ćemo da slavimo 35. 6. sa mnogo klinaca koji danas čitaju manga. Još jednom hvala, uvijek zadovoljstvo pričati s tobom. Hvala.